ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар шаҳри Душанбе. ин тадбир ба хотири пешгирӣ аз панҷшавии COVID-19 амалӣ мешавад. бори каҷ ба манзил намерасад. қочоқбарон боздошт шуданд. қитъаҳои харобгардидаи роҳи Душанбе-Чаноб таъмир карда мешавад. ҳолати кунунии роҳ чӣ гуна аст? ба охир расидани муҳлати карантин дар Париж. аз гардиши кишоварзӣ берун мондани 6600 гектар замин. сабаб дар чист? корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 аз ҷониби гурӯҳҳои кории таъсис додашудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо маром идома дорад. ҳадафи аслии ин гуна корҳои фаҳмондадиҳӣ истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷониби шаҳрвандон мебошад. ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. тамдиди корҳои фаҳмондадиҳии таблиғотӣ ва тақсим намудани ниқобҳои муҳофизатӣ ба ҳамон мақсад амнияти солимии ҷомеа ва пеш гирифтани роҳи бемориҳои сироятнок мебошад. барои амалисозии чунин чорабиниҳои судманд ҳайати таъсис додашудаи корӣ фаъолиятро дар ин самт ҳамарӯза ба роҳ мемонанд. дар умум 10 гурӯҳи калони корӣ ва 77 зергурӯҳ дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе корҳоро ба анҷом расонида истоданд. аз ҷониби гурӯҳи кории таъсис додашуда дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷараёни корҳои таблиғотӣ дар бозори Меҳргон сурат гирифт. мушоҳидаҳо нишон дод ки акнун аксарият нафарон ниқобро ба бар намуда ҳангоми воридшавӣ ба бозор аз ҷониби кормандони бозор дар даромадгоҳ ҳарорати онҳо санҷида мешавад. вале дар баробари аксарият ақаллият низ бояд қоидаҳоро риоя намоянд, зеро баъзе аз онҳо беаҳамиятӣ намуда ба таваккалкорӣ роҳ медиҳанд. бояд тазаккур дод ки чунин корҳои музбӣ аз оғози моҳи июни соли равон ба роҳ монда шудааст. аз рӯи нақша кормандон дар ҳудуди 4 ноҳияи шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Фирдавсӣ, Сино, Шоҳмансур ва Исмоили Сомонӣ баҳри гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирӣ аз интиқол ва хуруҷи бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 сафарбар гардиданд. дар баробари корҳои фаҳмондадиҳӣ барои он нафароне ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бе ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ мегарданд аз ҷониби гурӯҳи корӣ бо ниқобҳо таъмин карда мешаванд. дар марказҳои савдо ва даруни воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ки одатан ин нуқтаҳо манбаи сироятёбӣ ба бемориҳо мебошад, бархе аз шаҳрвандон бениқоб мушоҳида мешаванд ки ҳам солимии худ ва дигаронро дар хатар мегузоранд. идомаи ахбор. дар доираи баргузории чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти амният дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 2 нафар интиқолдиҳандаи воситаҳои нашадорро боздошт намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар натиҷаи ба роҳ мондани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ санаи 27 майи соли ҷорӣ ҷинояткори махсусан хафнок Гадомаҳмаду Фирдавс Ёрмаҳмадович санаи таваллуди 24 декабри соли 1976 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯшон ҷамоати деҳоти Назаршод Додихудоев деҳаи Барушон муваққатан бекор 2 маротиба суд шудааст. ҳаммаслаки қочоқчии ашадии маводи мухаддир Қобилов Шароф Қамурович ки рӯзи 22 майи соли 2020 дастгир шуда буд боздошт гардид. Гадомаҳмаду Фирдавс Ёрмаҳмадович тибқи масъалати пешакӣ бо Қобилов Шароф Қамурович санаи 1 майи соли 2020 дар назди насоси обкашии деҳаи Барушон маводи мухаддири нави ҳашишро ки қочоқчии афғон бо номи Муҳаммадҷон пинҳон карда буд, гирифта зимни чорабинӣ дастгиркунӣ аз тарафи кормандони мақомоти амният воситаҳои нашъадорро партофта аз ҷои ҳодиса фирор намуданд. тибқи нишондоди Гадомаҳмаду Фирдавс номбурда 2 маротиба соли 1997 дар ноҳияи Рӯшон ва соли 2004 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои дуздӣ, истеъмоли маводи мухаддир ва абушӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. номбурда соли 2016 пас аз 12 соли адои ҷазои ҷиноятӣ ба озодӣ баромада, аз амалҳои ҷинояткоронаи худ хулосаи даркорӣ набароварда, маротибаи сеюм ба ҷинояти вазнин даст задааст. дар рафти тафтишоти пешакии ҷинояткорон ба амалҳои ҷиноятии худ пурра иқрор шуда, оид ба маслиҳати пешакиашон дар содир намудани ҷиноят нишондодии тасдиқкунанда доданд. Қамурович таваллуди соли 1976 ба ман занг зад, гуфт ки дар куҷои ман, гуфтам дар сар заминам. Қобилов Шароф пеши ман омад, баъд гуфт онҷо дар пеши насос обкашӣ маводи нашадор аст, биёраем ва бигирем. баъд рафт пеши насос, баъд маводи мухаддира гирифтем, баъд тарафи қиштоқ рафтем, баъд коркунои амният ва сарбозон омаданд. маводи мухаддира партофтем, баъд тарафи қишлоқ гирехтем.
بعد از تو 26 مای در کوه پنهان شدم. 27 ای کوه فرا آمدم، برای خوراکه مرا دستگیر کردند. از جانب ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان نسبت گدام محمد فردوس با ماده 200 قسم 3 بند گ و 289 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شد. ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بار دیگر تاکید میکند که هیچ جنایت پنهان نمیماند و هیچ جنایتکار برای صادر نمودن عملهای جنایتکارانه به جواب نمیماند. من در حقیقت همین جنایت قطعی گدام محمد و فردوس و محمد صادر کردیم. من با گدام محمد فردوس و محمد بیشکی مصلحت داشتیم. از کرده خود سخت پشیمانم. جانم خواهش میکنند که به جنایت دست نزنند. من ای کار کردنیم صدقاً پشیمانم. عاقبت جنایتکاران محبس است. اجرای طلبات و تامین ولایت قانون برای همه حتمی است. بیاید در دایره قانون‌های جاری کار و زندگی نموده بر آینده درخشان فرزندان و کشور عزیزمان با مسئولیت باشیم. در راه دوشنبه چناق برابر ویرانشوی قیده‌های علاهیده از جانب فیلیال شرکت سهامی اینوویتد رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان پی رفع آن چاره‌های بی‌تأخیر اندیشیده می‌شود. فیلیال شرکت مذکور همه سال زیاده از 50 کیلومتر راه را تعمیر پوره و بیشتر از 100 کیلومتر را تعمیر جاری می‌نماید. گزارش فرهادی رحمت و بهادر حسن‌زاده. فیلیال شرکت اینوویتیو رود سولوشنز LTD در منطقه درخشان نگهداری 82 کیلومتر شاهراه اتومبیلگرد دوشنبه خوجندچناق و نقل شهرستان را با درازی 5253 متر به عهده دارد. راه ماشینگرد منطقه از بغل کوه‌ها می‌گذرد و ریلیف مرکب دارد. از این لحاظ حجم کارهای نگهداری راه در همه موسم سال زیاد میباشد. جهتی در سطح ضروری نگاه داشتنی راه 139 نفر کارمندان انجینر تکنیکی، کارمندان راه، مکانیزاتوران، رانندگان و 56 عدد ماشین مکانیزم‌های راهداری سفربر کرده شدند. نمایندگی دارای زواد ممخیر و دستگاه‌های سنگ‌میده‌کنی بودند. احتیاجات خود را با ممخیر و سنگ‌میده‌های گوناگون و قم شسته شده تامین می‌نماید. در این سمت خدمت‌رسانی برای میزبانان نیز بر راه مانده شده است. سال روان استحصال 15000 تن ممخری گرم به نقشه گرفته شده باید که 12 کیلومتر راه قطعه یکم نمایندگی پوره منفرش کرده شود. سالی روان استحصال 15000 تن ممخری گرم برای تعمیر فرشی راه به نقشه گرفته شده است. برای استحصال ممخر سنگ‌میده قم شسته به مقدار ضروری در صحن زواد ممخر ذخیره کرده شده است. همچنین در منطقه استحصال نوه‌های آهن بتونی بر راه مانده شده است. سنه 15 می سال 2019 بر اثر لرزش کوهپاره در حجم کلان قطعه راه در کیلومتر 119 و 700 آسیب جدی دید. در نتیجه یک قسمی راه فرو رفته به حرکت دو طرفه واسطه‌های نقلیات مانع ایجاد شد. کارهای ساختمانی دیوار تحقیقی در کیلومتر ذکر گردیده با صفت بلند به انجام رسانیده شد و امروز در این قطعه راه حرکت دو طرفه و به خطر نقلیات تامین می باشد. عین زمان کارهای نگهداری راه در سمت تازه کردن جویبارهای آهن بتونی، فروریزش‌ها، نصب جویبارهای آهن بتونی، خوابانیدن خبرهای آب، تعمیر تکنیک‌ها، پر کردن چوخچه‌ها و ترکیش‌های سطحی راه، استحصال سنگ‌میده، قم شسته و غیره ادامه دارد.